Hello Perlak, welcome back to another day and another vlog. Last lap ngom yo upload video shoot mah và bun kikam. Minta kasingin ya lecha ti mah ban liku ban kung kabana. Kane dika flowing jongi, stay dika ying jongi. Ini kata stay dika yo ruskoy mah. Ya, selalu mengalit nak minta saya pun isi bit ya jika ti toh di Surab highway mah yang sudah bersana ni di kaying mana jongi tempat dah bersana yang ini alit minta highway di Parajongan highway di Parasionong mah tu Pasong Koreb Jungi benang ro i kumbah slap no ta bet snong ni teka haro jangai ra te tangila ya dan salinti betuki bambu barit kini mler bah kedon sate mah pat kedon kaniang mau yang sipil mah sate siang ya kate ka keti jungi mah nang datang kate tis riu hadam tiyan ngalit ipah kebeneng bah slap mata kasih thai sudum na kate jangai re tangkat no tang sepang 1 minit tentang wilayah poi sekti ketu bang wilayah dap mah bu berngabat para tentang sedang saya kawai itu tentang sedang saya kena mah kebahe itu kiu pernah dengar 4 nang ha mah ban bu nang ni baru malah yang sedang saya kena entah ini kepali slap dulu kan akan tatnya apa kumno pet sedang mana nangdup mulai ngasih praktis pada nanghara inde banten pau pan hama ini kita habu kok akan besti sampai ini mah masih nak kita jenjat jabo ta và trong đoạn plan mong salai suka bu ti dan para kawai pratang kiat na salai kemana bakal tip prat sawan kai kawan wilayah sama tangan tang mentai thai wilayah dap dan sa steng wilayah tangan pangat dei da bam ja sa lum mah
Ye mutil jonga. Ini jok lama. Dapat mutil jonga bahe. Dan stang kendiat mah. Ila jandap finally complete bara stang kaptu pe tu para tan nah so komen la jandap oh sebentar Ramadan yang tong isa jandap hima sa span finally mangila yadap ang kami hima kablog kami good no please share subscribe and like my video please like share and subscribe